Kiseng san pertai kibadon hak kenhuan senrop jongkan National Democratic Alliance balang mat daka BJP hak sengi palang kila ciet biang ya menteri rang badu kari Narendra Modi ba yalang kemat ya kenhuan balak mi lenti baka cing penbam semai ya Modi kum menteri rang badu kari kanlong hak sengi sacan Rashtrapati Bhawan ya ketika rai lasim hak cing yalang balak penjaj ya menteri rang badu haka yeng sa chong u banyater halor ke sincam baka NDA kadai bensim hadian beladap ke election MP Shalok Sabha haka tai ke cingelang lawan banesim benta da menteri Kobalri Kari Amit Shah presiden ka Telugu Desam Parti TDP UN Chandra Babu Naidu menteri rangba ke Bihar Nitish Kumar bat kiwe kila penlong ya ke cingelang bat kila simru ya karai kisi spa sau puklur ngut kinong song snong jongkari kilei bakari kalakiau hapar kiliang hakisi posnam balaleng namar ke sarkar NDA hapok ngacingelam jong menteri rang badu kari Narendra Modi kalawan ra ya kikam kicam kiba penyo cimetoy ya kipai ba hadin bon posnam kata lacan riu posnam kipai ba kari India kila ciet daun nong yalam ubaklan bat kila penkup bor biang ya hakasien ke balai ngis ngosorong baka NDA kalayakun ya ke election Lok Sabha da ka cingi teli hapok ka cingi lam jong Narendra Modi namar kata ngilarai da ka wei kesur banciet ya Narendra Modi kum nong yalam ke NDA laong karai na ka tei ka cingi lang lakmi lenti baka kenhuan NDA kala banyak kendo ya ke presiden jongkari ka Draupadi Murmu Rashtrapati Bhawan hakas ngi palai nak banta bankam bantau yok sarkar ke patmai kiwe pat ki kebor ki pentep ba Modi unbam semai hakasien balai kum menteri rang padu kari hakas ngi sacan Draupadi Bhawan batang hadin sisngi kata ka result election MP Lok Sabha Modi ulek ban aitino ya kasiti enokam syaka presiden kum menteri rang bado hadien baka samai terekam jong nak banta sansnem kalapoi syaka bakut harangkat Modi ka kenhuan menteri barok awairu kalehal syukilang ka presiden kalapdiang ya kasiti enokam jong Modi bat ka kenhuan menteri Henry kalakerpat ya baun beteng hakakam tat hadu bandala bantau ya keserkar ke batmai nalor kata mentakasngi ka kunhuan menteri kala acing mut ya ka presiden ban penwaino ya ka yeng darbar thau an Lok Sabha ka bakat nyau hadien bak election kalakut no henen kasngi bat ka presiden ru kalap diang ya kane ya ka cing ai cing mut